बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तवांचे जिवीत स्वताचेर करची निरंतर लढाई आमचो आत्मो दूख सोसल्या शिवाय सोबायेच्या संपूर्णायेन फुलाना म्हणटा सा पाद्रे पियो. वय मगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवान पाद्रे पियोचे स्मरण करता. घायां गुर्तांचो याजाक तो भोव नावाडदीक सांत देवाक मानवल्लो देवा सवें जियेल्लो आसाचे बराबर देवाक आमी आराधन करया, मान करया. गव्या आमी आराधनाचें गीत 823 पेज 31 जेसू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका जेसू दयाळा, आराधन तुका कुल्पे सागोरा, आराधन parto liponasa David tu somog wantun asai undiaru parto liponasai David tu somog wantun asai kurpen tu amka neton asai Povis sangat tuzo divun asai Kulpen tu amka neton asai Povis sangat tuzo divun asai Jesu mogala Aradhan tuka Jesu dayala Aradhan tuka Urpe sagora Aradhan tuka Yesud vandara Aradhan tuka Yesud vandara Aradhan tuka. Bhagawan Padre Pio beri Samay amka zaitya कृपा दिता Samay आम्ही आराधन करताना लागीं सरताना त्याच्या कृपेन त्याच्या देण्याने तो आमकां भरता आमचे जिवीत तो सफळ नंदन करता ते समयाक सगळ्या मनान काळजान
समय संता भक्तां समय देवदूतां सर्गी दळबरां समय मेळोन संगत मेळ्ळेली आमी एका मोनान काळसान आराधना करूया. स्वादी जेसू तू आमचो आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेसू तू गवळी बरो, तू आमचे जिणेचो एक स्तारो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तू आमचे जिणेचो एक स्तारो. जेजू मोगळा, जेजू मोगळा, आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेसू दयाळा, आराधन आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा, आराधन आराधन तुका. येसोड वंदारा, आराधन तुका. येसोड वंदारा, आराधन तुका. भगवंत Padre Pio, Ignavardik Sant, देवाच्या मोगान बुरलो, पेलाच्या सेवेंत आपली जिणी करसिल्लो आनी देवान ताका साहित्य देण्यानी बरलें म्हणटात. पवित्र सभेक वर्तें देणे तो जालो. पाद्रे पियोक जायती आध्यात्मीक अनुभवाची देणी लाभल्लीं. अंकवार मरयेची भेट एकाच वेळार 2 जाग्यांनी आसचें, आंजां सुवें एकवट प्रवादपणाचें आनी पिडा गूण करचें देणें. आनी ह्या देण्या सुवें भगवंत पाद्रे पियो देवाक महिमा दितालो. देवाक भोव लागशिल्लो तो जाल्लो. देवाच्या मोगान तो भरलेलो. देवाचें उतर आमकां म्हणटा जकबाच्या पत्रांत वचून 1:17 वळ, हरी एक उत्तम दान संपूर्ण देणें देवा तावन येता. सर उजवाडाचें मूळ जावन आसच्या बापा तावन तें आमकां लाभता. हय मोगाळ बाबा आनी बनियास, भगवंत पाद्रे पियोक आमी मान करता आसतना देवाकच आमी मान करता. देव देण्याचो दातार जावन आसा. आमकां आमच्या जिवितांत दिसपडतें हरी एका वेळान घडये आमच्या कामान मेसवान जायत्या देण्यांनी आमकां बरोवन समी आमकां चलोवन व्हरता. ह्या सेवाक ताच्या नांवाक आमी अर्घां दिवया. भगवंत पाद्रे पियोन कशें ताका महिमा दिली ताच्या जिवितांत, तशें मरणांत आनी आजून तो देवाक समें आसून एकवटोन देवाक महिमा दिता. आज आमी ताचे बराबर मेळोन सांगाता मेळ्ळीं सर्वां देवाक अर्घां दिवन स्तुती करून आमी ताच्या नांवाची स्तुती करया. गावया गीत सम्याचें नांव आमी गावया. B38 पेज 54. सम्याचें नांव आमी गावया, सम्याची स्तुती करया. सम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सम्याचें नांव, सम्याचें नांव
आम्ही गाऊया सुम्याची स्तुती करूया सुम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया इतले मोरे नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक घसा ताका कुठल्या गावन गाव संसारार ताचे नाव सदा सदैव साव रसला माका वाकलो देखून गायता हांव सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया निरंतरी सोम्याची नावाची स्तुती त्यागा मानाक ताच्या महिमेक आमी गावया तो देण्यान सोदता आमकां स देण्यांनी भरलेलो पाद्र पियो थंय विशेशाची देणी आमचे थंय जायती देणी ताणें आमकां दिल्या ते सम्याक सत शब्दरान देण्याक आज सगळ्या नावाड्या हरसिया ताच्या नावाची स्तुती करूया सोमेस्तान बोरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्तान धून केल्लें व्हडलें ताचें नांव वेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून चिडीत दिल्लें नांव सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया निरंतर यास थोडा संतोषान थोडा आनंद सोम्याच्या नावाक आमी स्तुती करूया शिवकर आमकां संता कीर्तनान आमकां न्हय सर्वेस्वर आमकां न्हय मगा तुझ्या नावाक फावो कर महिमा तुझ्या मोगान विश्वासी गुणागार तुझें नाव व्हडलें तें नाव बडवंत सावन सामका सुटका सोडवून दिल्लें बरें केल्लें अशा नावाची स्तुती करतना आमकां बरें करूं तो त्या नावाची कृपा आमचे थंय सडवणेची कृपा आमचे थंय वळो देखून बावडटा आनी मोनान काळसा त्या नावाची स्तुती करूया संसारान समाधान हाडून दिल्लें नाव सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिल्लें काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नाव पातकातावन सुडका दिवन बचाव केल्लें नाव सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया सोम्याचे नाव आम्ही गाऊया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया स्तुतिताची करूया हालेलुया सोम्या तुझे नाव आमी अर्सिताव नावाडटाव तुका महिमा दिताव तुझे नाव अर्सिल्लें जावं सदैव जावं व्हडलें नाम बडवाल नाम हालेलुया थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया सोम्याचें नांव आज आमी गाजयताव प्रत्येक तरान आज पाद्रे पियो खातीर देवाक आमी अर्गां दिताव एक व्हडलो सांत
ताचे विशयी दिल्लेशें आमी समजल्यार जाणा जाल्यार आमकां कळटा. ताका बगेवोन म्हूण पसारतना बगेवोन तूं जुआंव पावल दुसऱ्यान पाप साहेबान अशें म्हळें, क्रिस्त असो खुरीच मोगासो नावार्दीक विद्या शाळ निजायकी मोगाची निरंतर झर कश्टां वरवीं नितळ जाल्लो ह्या पातिनेच्या शिसाचो मोग क्रिस्तांतय आनी क्रिस्ताच्या सोडवणेच्या सुवार्थेतय हेरांची काळजां ओडूंक शकला. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या क्रुसाचो विशेष मोग केल्लो आनी देवान ताका विशेष कृपा दिली. 1910 इस्वेंत ताका याजाकी दिक्षा मेळ्ळी ऑगस्टच्या 10 तारीखेर आनी ताणें याजाकी दिक्षा मेळिल्ल्या त्याच वर्सा देवान ताका एक विशिश्ट कृपे खातीर विंगड केलो. आमी जाणां ताची गुंडायेची भक्त मागणें आनी शाणेपण ताचें तें आसलें देखून मिसावांचे याजाकाच्या मिसावांचे शेगून विविध तरांनी ताचें तें दिसून आयलें. आत्मीक निदर्शन निर्देशन दिवचें कुमसराच्या सक्रामेंतांत वेळ करसूनचो ताची विशेष देणी जावन आसली आनी ह्या खातीर दिसपडतें जायतीं वर्सां जायतीं वरां तो करसितालो. अशें कश्ट दिल्या काळजांक आनी पातकी मनशा कुळाक देवाच्या बगसण्याचो मोग तो पाठयतालो. ताचेंच भगेवनपण ताका संपर्क केल्ल्यांचेर प्रभाव घालतालें आनी अशें ताका आनी एकलो सान फ्रांसीस म्हणून नांवूय ताका आसलें. सर्वांच्या केसर ताच्या आपोस्तलीक वावरान ताणें भेटोवचें भक्ती बरीत मिसाचें बलिदान सर्वांक भक्तीक प्रेरान दितालें. इतल्या पुरबायन तो सक्रामेंत दितालो, इतल्या पुरबायन तो मिसाचें बलिदानां तो भेटयतालो. आनी सांगातास आमी जाणां दूख आनी कश्टांचो वांटोय ताणें भोगलो. प्रत्येक जाण गायां गुर्तां विशयेंत आमी म्हणटा स्टिग्माटा गायां गुर्त्या विशयेंत आपणा तावनूच आनी पेल्या तावन दुबाव आनी नापतींनी ताणें भोगली. पूण हें सर त्या बऱ्या पाद्रे पियोन फ्रांसिस्कान स्पिरिता प्रमाणे बऱ्या मनान स्विकार केलें. कश्टांत तो ताणें धैर्य सांडूं ना आनी कश्टां मुखान कुर्सा मुखान तो आनीकय चड देवाक लागीं सरलो. देखून मोगाळ भवान बनी आज पाद्रे पियोक आज आमी मान करता आसतना ताचे विशयेंत आमी नियाळता आसतना देवान ताका दिल्ली वर्ती कृपा देखून ताणें म्हणचें आसलें, क्रिस्तांवांचें जिवीत स्वताचेर करची निरंतर लढाय आमचें जिवीत एक झूज जावन आसा. देवान आमकां मिसावान घालां खरें पूण आमी झुजांत आसाव. देखून आमी आमचें झूज झुजोंक आसा. आमचो आत्मो दूख सोंसल्या शिवाय सोबायेच्या संपूर्णयेन फुलाना. देखून दूख सोंसल्या शिवाय कश्ट आमी कानगिल्ल्या शिवाय स्विकार केल्या शिवाय खुर्साक आमी लागीं सरल्या शिवाय जेजूक आमी लागीं सरोंक जायना. एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज भगवंत पाद्रे पियो सरगार देवा सांगाता भगवंताच्या जम्यान तो परजळटा. आज ताचे विशयेंत आमी नियाळता आसतना आमचेंच जिवीत आमी पळोवया. देवान आमकां कितली कृपा दिल्या, देवान आमकां कितली देणी दिल्या. ताचे सुवें आमकां आसचें ते कश्ट खुरीस आज सुमयाची कृपा आमी मागया. देवाक आमी आनीकय चड लागीं सरूं ताच्या कुर्साचो आमी मोग करूं, ताच्या कृपेन आमी सदांच जियोंक आनी आमकां दिल्ले मिसाव आमी सदांच करूं आनी देवाक महिमा दिवंक. हें दार गायता आसतना आमचें समर्पण आमी करया. चिनयेंत हांव कश्टातना सुमयाचो उडास करतां. सुमयाच्या कुर्साचेर हांव दिश्ट घालतां आनी सुमयाक हांव लागीं सरतां. E27 पेज 123. कश्टाता
सुमियासो उगडास काढता कष्टाचे हावनी आळता ताळो तासो ऐकाता कष्टातेल्या लोया वजन ते माका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपान मोच्या कष्टातेल्यानो येया वजन ते माका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपान मोच्या समय कितलो बरो आमच्या कष्टांत आमकां संगात आनी धैर्य दिवसा आमकां पळोवणी दिल्लो तो ताका लागीं सरो आमच्या एका कश्टा म्हाका आज आमच्या एक कश्ट ताका भेटोवया कळीत करया आज खंयच्या दरान आमी कश्ट जांबरो आमी पदकाक लागून वा जांबरो आमी हेरांक लागून जांबरो आज वायटाक लागून सुम्या तें आमकां सोडवण आसा सुम्या तें आमकां सुडका आसा सगळें सुम्याक दिवया कळीत करया सर आमचीं पातकां सर आमचें वायट सर आमचें खोटेपण सर आमचें गुलामपण सुम्या आमकां सुडका दिता ते सगळें आमी जाता हांव तुजी कृपा आमचेर तो वाडयता अशी कृपा आमी कान घेवया त्या कृपेन आमी बरीं जाता सुमी आमकां बरें करता सगळें ताका समर्पण कर मागया आमी तुजी कृपा पदकाची वाट धरताना सुमियातान पयसरताना जेसू म्हाका आपयता मोगासो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवोने दिसू देला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सोडवोने दिसू देला मगाळ भगवान बरी सुमी आमकां जायती कृपा आमचेर वतून आसा त्या कृपा आमी घेत आसतना ह्या कृपेन आमी रावया त्या कृपेन तो आमकां बदलिता त्या कृपेन आमचें जिवीत तो नवें करता पाद्रे पियोग विशेष कृपा आनी दिन सदांच तो कृपेन जियेलो सुम्याचेर विश्वास दवरून पातयो आज आमी आमकां समर्पण करया आमची कुटुंबां आमच्या मूल भुरग्यांक घेवं वचना कुटुंबांत आसल्यार एकल्यांक आजारी सोड्या पण ह्या वेगळ्या सराच्या वाटेर आसा सुम्यातान पयस केल्या आज कुटुंबांत कश्टां वयर कश्ट आमकां संकश्ट वा वायट वा रीण वा जायती अडचण आकांत आकलास आमी ते दिसभर कंगाल जाल्या हांव निराश जाल्या हांव जांबरो आज आमचो बावाट चुनो जाला जांबरो सुमी आमकां पळयता सुमी आमचेर दीस घालता आमी ताचेर दीस घालया तो बरो गवळी आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वरयलो आजून आमकां आमचे खातीर विनाती करचो वो पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर राखण आसो सगळें ताका दिवया बावाडटा आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशांक आज कश्टून शरीर भाव भयणी आज तांचे सवेर एक आमची तेसवा मागणी आमचो देश आमचे विविध राष्ट्र आमच्या इगर्स्मते प्रत्येक तरान पवित्र सभे हर एका गवळ्यान हर एका मुखेल्यान वडिलांक आनी हर एका संध्यान आज कोणे आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हण बसयलां
सगळ्यांक आमी समर्पण करया. समेच कृपा एकल्यांचेर देवो एकल्यांच्या गरजांनी आस त्याच्या कृपेन आमी बरी जावं सुटका सोडवून लाभो शांती समाधान लाभो जे कितें तो आमकां दिता तें सगळें आमकां लाभो ताका महिमा जावं ताचे रासाची कुशी योजना आमचे तें जारी जावं आमी मागया आवडटान विश्वासान ताचेर दीस घालून आमी आमची मागणी भेटोवया. चिनी नियाळताना दोळ्यांनी भरता तुका सोमिया काउलो मारता ताच्या उतरांकान दिता हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिल्लो फाटला म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवूच तो बरो गवळी हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिल्लो शेळया खातीर जीव दिल्लो फाटला म्हजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो. दोनी हात बारया हालेलुया आमी गावया हालेलुया हालेलुया सगळीं आमकां पुडवास हालेलुया हालेलुया विशेष कृपेन आमकां बरो हालेलुया हालेलुया नवीन करून बरी करून तो हालेलुया हालेलुया आवडटान विश्वासान आमी मागया हालेलुया 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 आशीर्वादित करास हालेलुया हालेलुया मागणी दसा आमी जिकितें बडयलां आशीर्वादित कर हालेलुया हालेलुया आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 सगळ्यांचे सुखद नांव मागता असं गौरवाच्या आमकां आमचे भेटोवचे मागया आशीर्वादित सर वाईट बांधवास हरी एक पिडाश्रा सुमिया कुडीची मदीची अज्ञाची तू सुमिया सगळी पयस कर सगळी तुझ्या कुर्साक ह्या क्रिये बंदी जाली जावं आमचे दय आमच्या कुटुंबांनी गरजांनी विशेष करपास वळो त्या कृपेन आमी बरी आनी नवी जावं तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर भगवान पाद्रे पियो दिलें देण्यानी बदलें वय सभेक एक व्हडलें देणें जावं दिलें आमकां त्याच कृपेन त्याच वावरतान त्याच आमच्या समेया कृपेन तुज्या आमकां तूं भर तुका महिमा जावं वी प्रे दिस प्रेयर इन योर मायटी नेम जीसस आमेन. विविध करसो आमी भेटोवया हांगासर आयिल्लीं हरी एक तेसवा आज आमी बेटी दिसा जल्मा दिवसाचें रान करची प्रत्येक तरान बर्थडे जॉसलिन डिसोजा एल्स्टन सिक्वेरा वॉलचेत नेकारे जोशुआ कार्डोसा वकोला शाशा डी अल्मेडा वकोला अबिगेल रोड्रिगस आनी अवियाना लसरादो मैंगलोर नेल्ली सिक्वेरा दुबाय तशेंच मॅथ्यू फेलिक्स सेल्डाना वा मंजूर अर्गां दिवंक आमकां विचारलां सेलीन मॅनेजर्स मुलोन तानिया डी सिल्वा उडुपी आंतोनीच्या मानाक अपोलिन गोम्स तोडांबिल हेराल्ड डिसोजा किन्निगोळी विजय क्रासा केरळा सर बेसवा आशिर्वादां लाभलेल्यां खातीर रायना सेल्डाना उडुपी सुनील सूरज डिसोजा पानीर सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर दैवीक आकुलच्या मानाक आनी जेजूच्या मानाक जॉर्डन पिरेरा कंकनाडी हांचे सगळे आमच्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितना विविध तेसवां खातीर आमी मागता मार्गरेट ॲग्नेल कब्राल स्पिडी रिकवरी ऑफ हासन युसूफ दुबाय स्टडी शिकपा खातीर प्रितेश तशेंच लिशा नाझरेत बांदूर शिकपा खातीर ईशान डिसोजा बांदूर बऱ्या भलायकी खातीर प्रिसिला नाझरेत बांदूर
तशेंच रिकवरी फ्रॉम हँड सोल अँड हँड, तशेंच आपल्या पती खातीर फॉर रायटींग दी एग्जाम अनिता बिचय मँगलोर. हांचे सगळे आमची ते समाज बडयत आसतना देवा दिन जाल्ल्यान आमी उडास करता. पुलगतल्या आत्म्या खातीर मेवी मिरांदा संतेकाट्टे, गरजेवंताच्या आत्म्या खातीर एलिसा डिसोजा, पुलगतल्या आत्म्या खातीर रोनाल्ड वीरा पिरेरा मुंबय, विजय आनी वायलेट रेबेल्लो मुंबय, लॉरेन्स आनी पौलीन डिसोजा पेर्मुदे, जेरोम आनी आयरीन कॉर्नेलियो संतेकाट्टे, पीटर आनी आलिस मचादो मेर्ला पदाव, ऑल्विन जोसेफ दुबय, बर्थ रिमेम्ब्रन्स थॉमस फर्नांडीस बेंदूर, दुसऱ्या महिन्याचा उडास आल्बन नॉर्बर्ट फर्नांडीस गोवा कुलशेखर, ब्लांच लोबो मुंबई कुर्ला, फेलिक्स आणि मेरी डिसोजा, हेराल्ड पिंटो मुडबिद्री, फ्रांसिस फर्नांडीस बँगलोर, तशेंच लीना क्रासा ऑर्लेम मालाड. ह्या समस्वे आमची मागणी भेटोवन सोम्याचे बेसांव आमी भक्तीपणी सोन घेवया. कष्टातल्या नोयेया वसंते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या, मोगाच्या गोपान म्हज्या. A26, page 26. येतावामी वडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या, गाता स्तुती वडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगीच्या, जेवणार तुझ्या सोमिया. उर्बेन आमी आयल्या भक्ती मोगान तुका आमी हसिता, काळजां मना एक सांग तुझी स्तुती गाता, वरदान बलिदान तुका मी भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी एक नवाडदीक सांत भगवान पाद्रे पियो ताचें स्मरण करता. देवान ताका आवडट्या बेसांवांनी कृपे देण्यानी भरलो, मात्र न्ही तोय देवा थंय विश्वासी जावन जियेलो. आज पवित्र सभेक तो एक वर्तें देणे जावन आसा. सर्गार देवाच्या महिमेंत तो आज सोंपता, पूण आमच्या इगर्जांक तो आज पावता. आज ताचे मुखांतर आमचे खातीर, आमच्या समेसांच्या गरजां खातीर विशेश कृपा आमी मागून घेवया. एक बोर आमचे दोळ्या आमी धांपया. देव आमकांय कृपेन भरता, देण्यानी भरता, कृपेन जियोंक देवाक महिमा दिवंक आपोवन दिता. आसाची कृपा आमी मागता आसतना आमच्या जिवितांत सुबारपोटी आमी अस्कत सुकल्या. आमकां दिल्ली कृपा आमी गळूसूं ना. ताची देणी आमी देवाच्या महिमे खातीर, रासा खातीर वापरूं ना. सर आमच्या पथकां खातीर सुमे लागचे बुकसणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो
मुसुगन्याव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांदू सारून वायट आदरून मरेन सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बेगीन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावडत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन सलोंक भगिवंत पाद्रे पियोक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावडत सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. मान्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या पुता, उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासतना रावनाका. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणनाका वसू आनी परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो. तुजे कडेन शांतीन जियेतल्या तुज्या पेल्याक पास मांडिनाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन कारण नासतना झगडोंक वचनाका. जुलूम करतेल्या मनशाचो मोसर करिनाका. ताच्या पावलांनी तूं चलनाका. कित्याक सर्वेस्पर नश्ट्यांक कांटाळटा पूण नितीवंतांक ताची इश्टागात लाभता. नश्टांच्या घराचेर सर्वेस्पराचो सिराप पडटा पूण नितीवंतांच्या निवासाचेर तो आशिर्वाद घालता. केबदयो करतेल्यांचो तोय केबदयो करता पूण कालत्यांक तो कुरपा लाभयता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्यायनितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याची निस्कुचार उलयना असल्यांक पावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजारांचें नांव पाड करिना, जो कोण आनव्या मनशांक कांटाळटा, देव भिरांतीच्यांक मनान लेखता असल्यांक पावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लोंस खायना असल्यांक पावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. उद्गार.
तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशां मुखार परजोळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सवे आसू. लोका परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून लोका सम्या लागीं म्हळें, कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पंदा दांपिना वा खटल्या पंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटोनेर तो दवरता. दांपून आसलेलें सक्कड कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना. आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच कळनासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताचे लागचें कान व्हरतले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें, जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेय कान व्हरतले. वय मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आज आमी उडास करता भगवंत पाद्रे पियोसो. नवडदीक सांत जायतीं देणी संवसारांत आसतनाच ताणें देवाक महिमा आनी आज मेल्या उपरांत सर्गार तो देवाक निरंतरी महिमा दिवन आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले बरी दिवो दिवटोनेर दवरले बरी परजळटा, उजवाड दिता. पूण ताचें जिवीत आमी आज पळयल्यार आयच्या वाचपाक सरी जाल्ले बरी देण्यांनी भरलो मात्र न्ही, कुरपेन जियेलो मात्र न्ही, जायते कश्ट ताणें सोंसले खुरीस आनी सोंसणीकायेन सोंसून देवाक लागीं जालो मात्र न्ही, पूण हर एकल्यांक मोगासो आनी त्या परी ताणें सेवा केली. आनी हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें ताणें अन्याय करूं ना. हाच्या श्लोकान जाल्यार कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो जो कोण पेल्याक अन्याय करना, कपटी न्ही. आमी म्हणूंक पुरो आमी फादर खंय आमी कोणाक अन्याय करता, कोणाक आमी लैंगी लुटता वा आमी खंय कपटी. आमचें जिवीत एक भायर आनी भितर बरें आसा, पूण बरें जिवीत खाली आमी अशें आसल्यार पावना. पूण आनी एक विशय आसा, आमी खाली आमचे खातीर जियेल्यार जायना, पेल्या खातीरय जियेचें. भगवंत पाद्रे पियो पवित्र सभे खातीर हेरां खातीर जियेल्लो. सांप्रो तो एक याजाक गयांक उरतासो स्टिग्माट आसलें, पूण तें मात्र न्ही, ल्हान संगती आमकांय बरें करूंक मस्त अवकाश मेळटात. आयच्या मन्याच्या पुस्तकांत पळया, उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासतना रावनाका. म्हळ्यार आमी बरें करूंक आमकां मेळटना संद्राप आमी करिना जाल्यार एक पाताक आसता खंय sin of omission. आमकां करूंक जाय आसलें मात्र न्ही, पूण आमी बरें करूंक अवकाश मेळटना आमी करना. देखून मागणें मात्र न्ही, देणी मात्र न्ही, पूण आमची जिणी हर एक अवकाश. आनी अशें आमी हर एका तरांनी बरें करिचें जाल्यार कश्ट काडिचें पडटा. पाद्रे पियोन मस्त कश्ट काडले, वावर केलो देवाच्या कृपेन आनी ताणें सहकार दिलो. आज तें आमकां तेंच तो शिकयता. आयच्या वाचपांनी तोच संदेश मेळटा.
देखून आयचो श्लोक पळया. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. नितळ मनासो, नितळ काळज आसो, नितळ जिणी जियेता. इकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपया. हासी कृपा आमी मागया. भगवान पाद्रे पियो आमचे खातीर ना केवल आमी मागणे बगर आमची जिणी तसली जावच्या. सोमी भगवान पाद्रे पियो मुखान सैत्य कृपा हेच्या बलिदानांत आमकां दिवं. आमेन. C12, page 99. मागतावामी तुझी भगी घे उंडो सोम्या घेवाय काळजा आमची मना संगी मागतावामी तुझी भगी घे म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर पदवीदार आनी बोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक यज्ञ संभ्रमून तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन ससनाची सडवण जडूंक आमकांय फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवान पाद्रे पियो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पारासो सर्वेस्पर तू, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव सावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस आणि काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बगसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. Jesu मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंड आणि सर्वांची काल समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आम्हा सुमेस सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेसपुराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भगवंतू पाद्रे पियो बरी एक बरी देवाक मानता तसली कृपेची जिणेची ओंचाक सम्याची कृपा मागोन जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृप्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय. पडेशणेंतली कंती बेजारायंतली आमकां निवार. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राग सांबाळांनी निवार. विज्ञानवरांतली आमकां निवार. चोराकांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल
तुमचे सवय आसो तुमच्या इसव्यास एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया स्वामी जेजू क्रिस्त भगवान पाद्रे पियो बरी आमकां जायतीं देणी आनी कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समयां तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणेच म्हाका भलायकी मेळटली. D66 178 page. उंडो जीवितासो पुस्वार संसारासो सोमी जेसु मोसो दैविक ताणान पसो आत्मिक ताण भागवसो एक मात आसरो मोसो जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भगवान पाद्रे पियोची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुरसुल्यान आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसू. तुमच्या सवे आसू. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. U22 page 413. स्वार्थो संसारासो सदां सांबाळतो जळतो कळशे पंदा सरली पयशितो जिनियेन तर कितें फायदो सोनिया स्वार्थो आमचो महान वर्तुसो उसवाड फंकलो अंकार लिपलो तुसो सूर्यो